Hai. Congrats. Thank you so much. Hakabakat tu kipat ba in jit, yaka merit, experience, education, ethics, kita kini kita. Ya kita baru mendai berlak pencuci nak buat bisa. Haduk Kalau jingsi siapa ni job dapat margin kaba lajan sawa jar. Kita kerja baru. Sa analyze mapi the rest. Beringkong syuang ka UDP kelabenta ka UDP but kiwe ki regional state based parties kila long ki major player ha kene ka assembly wa te nakata ingin omya kerki bani kuntik satu lani shani ingin ni don consultation ka balong very clear crystal clear but para job nang tu garai